Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Razvoj same turističke organizacije Zlatibor prati razvoj turističkog mesta Zlatibor i na to smo izuzetno ponosni. Zlatibor je danas jedna moderna destinacija koja je lider turizma u Srbiji, ali i u regionu. Godišnje okupimo i ugostimo ovde preko 400.000 posetilaca, ostvarimo turističke promete gde je zabeležen i registrovan preko 1.000.000 noćenja. Muzej na otvorenom Staro selo je pre svega muzej narodnog graditeljstva koji predstavlja narodno graditeljstvo i kulturu stanovanja dinarske kulturne regije u 19. veku. I sam rad muzeja i ono što privlači posetioce, to su naši programi. Mi mnogo radimo na programima u smislu muzičkih festivala, opet u cilju očuvanja tradicionalne muzike. Potreba za kulturnim centrom na Zlatiboru najpre nastala zbog povećanja broja lokalnog stanovništva, a onda i zbog broja turista na Zlatiboru. U kulturnom centru redovan je bioskopski program. Mi pored ove zgrade ovde imamo i zgradu Doma kulture u Čajetini, to je administrativni centar i na 4 km je odavde, tako da su bioskopske projekcije redovne kako za najmlađe, tako za odraslu publiku. U galeriji na Zlatiboru, ali i u galeriji u Čajetini redovne su postavke izložbi. Mi takođe imamo pozorišni program. Pozorišni program je uglavnom gostujući jer nemamo svoju pozorišnu trupu, ali gostuju pozorišta iz cele zemlje i regiona. Posle 4 godine i 4 meseca rada stigli smo do 1.000.000 putnika, što pokazuje da negde godišnje imamo oko 250.000 putnika. Dakle, svake godine negde smo na tom nivou, što je zaista impresivna cifra. Ja sam jako zadovoljna svim tim brojkama, zadovoljna sam svim tim što smo postigli do sada. Idemo prema 2 miliona. Trenutno mi gde se nalazimo se naziva Velika dvorana sa kadama, ujedno i najlepši deo Stopića pećine i po ovome je naša pećina, da kažemo, najpoznatija. Nakon Velike dvorane sa kadama imamo kanal sa kadama i imamo rečni kanal. Sama Stopića pećina ima i svoj vodopad koji se naziva Izvor života. Njegova visina je 10,5 metara i ono je obogaćen raznim pećinskim nakitom poput bigrenih lonaca. To sve što vidite je priroda napravila. Sve što vidite je napravljeno nailaženjem vode. Voda koja nailazi
Ovo je prvi i najveći vodopad ovdje u slivu na Gostinskoj reci gdje se nalaze vodopadi. On je visok 22 metra. Niže od njega ima još nekih oko 300 metara uređenih staza gdje se može obići 10-ak manjih vodopada sve do ušća Gostinske reke u reku Katušnicu. Inače, kao što ste rekli, to je čista izvorska voda za piće. Zadnjih 6 godina u samom vrhu Košarkaške lige Srbije i u samom vrhu ABA 2 lige. Između ostalog, mi smo 2 puta osvojili Košarkašku ligu Srbije i jednom smo osvojili ABA 2 ligu, gdje smo u jednom trenutku bili među 5 klubova u Srbiji, odmah posle Zvezde, Partizana. Kao drugi centar imali smo jednu malu Čajetinu ispred velikih gradova u Srbiji. To je jedan veliki uspeh za nas. Svake godine se trudimo da uradimo nešto novo i turisti žele da vide neki novi sadržaj i nikada ne stajemo na tome i trude se naši privatni ugostitelji i hotelijeri da izgrade i nove hotele i ovi koji imaju postojeće da ih renoviraju, da nešto dodaju novo ili vlasnici privatnih apartmana se trude da dodaju te sadržaje kao što su bazeni, wellness, spa centri i to je neka nova vrsta ponude da privuku i sportske ekipe, da privuku i onu klijentelu koja može ili zahteva neki bolji komfor.